Jum il-mara huwa il-jum illi fih niċċelebraw il-kisbiet illi għamlu n-nisa. Hekk stqarret Emery Grek f'konferenza bl-isem Her Voice in Science fl-okkażjoni ta' Jum il-mara. Attività imtella mill-Europarlamentari Nazzjonalista Peter Agius fejn iddiskutaw il-gender gap illi tippersisti fl-oqsma tax-xjenza, it-teknoloġija, l-inġinerija u l-matematika. Emery Grek spjegat ukoll illi fl-2025 mhux suppost teżisti l-ħtieġa illi tqum diskussjoni bħal din, filwaqt li spjegat li f'numru ta' pajjiżi inkluż f'Malta huma biss 35% in-nisa illi jiddeċidu illi jaħdmu fl-istem għad-detriment tal-ekonomija u s-soċjetajiet tagħna. In many countries, including Malta, only 35% of female students choose to pursue careers in scientific professions. This is not just a statistic, it's a missed opportunity in my opinion, for our societies and also for our economies. Europe cannot afford to leave talent untapped, especially when the future of innovation depends on diversity. Intant hija spjegat ukoll illi meta wieħed jillimita l-partiċipazzjoni tal-mara fil-qasam xjentifiku, wieħed jillimita l-progress ta' dawn l-oqsma, għalhekk għandhom ikunu esposti sa minn età żgħira. When we limit women's participation to STEM, we limit progress. Studies have shown that gender diversity in science leads to more innovative, creative, and impactful solutions. The absence of women in these fields means we are missing out on fresh perspectives. Din id-diskussjoni kienet iffukata fuq is-sem tan-nisa fil-qasam xjentifiku bl-Europarlamentari Nazzjonalista Peter Agius jenfasizza l-urġenza illi tiġi ffurmata ekosistema innovattiva u inklusiva. B'din l-attività issaħħaħ l-impenn tal-Parlament Ewropew għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri fix-xjenza. Fid-diskussjoni ħadu semmu wkoll Stephanie Buttigieg illi segwi dottorat fl-astronomija, Sana Grillo, psikologa tal-isport u atleta, u Marija Petra Agius, speċjalista tal-IVF.